1987 bisini 31 May o bisi burum burum palaijago World Tobacco Day tei taboki hayung gonangui no tobacco ni faising kebong mung phunukjagui a sal palaijak tongkha ha kotor bai baksa haste obo taklai bisini tobacco ni faising slogan kasaka hasteni joto lukorok ni no sini chamung nango tobacco nangya hwnei srangsara World Tobacco salni pandawa jiraniani ognivina holo phai manjak phaikya hasteni thanglai mantri Sushant Chaudhary bo saka sung joto no saimano habar rogo tobacco nungnai eba chanai busuk jora tei kwbang ongui tongkha tei hamya rogo khiklai tongkha hodani joto borok no sini ha kotor joto ni se kotor bemar ongkha bwkhani bemar aborok tangui ong eba tamni bagui ongui tongkhana aborok tobacco ni bagui no ongui tongo phiaba lukurok kisa jorani bagui phano wansukui naya tobacco ni yak kagrui mankhe hasteni public health and national economy tebo kuchugo kanai a pandawa hasteni thanglaiso tangbedini mantri Sushant Chaudhary no karibo phai manjak phaikya jiraniya Nagar Panchayat ni chairperson Ratan Das vice chairperson Rita Das jiraniya Panchayat Samiti ni chairperson Manju Das Pritam Devnath Rani Bazar Puro Porishad ni chairperson Arpana Shukla Das jiraniya Bakaster Naikolnai Shanti Ranjan Chakma tei pandano puilani simino kahamke Naikolkha salthang hangkoni okra Naikolnai Dr. Devashish Das Bio report Kokharang।